Watu wengi wanajiuliza sana, ni nani mmiliki wa channel ya eLights Video Ads? Ni nani ambaye anatengeneza maudhui au mafundisho ya kijamii kupitia AI au artificial intelligence? Lakini kweli ni kwamba ambaye yuko mbele yenu hapa ndiyo mhusika wa channel ya eLights Video Ads, ambaye yeye anahusika kutengeneza content za AI au artificial intelligence. Lakini licha hivyo, chaneli yetu pia inafanya kazi kwa ajili ya kuelimisha jamii, kutoa mafunzo mbalimbali, kutoa burudani na hata matangazo ya aina mbalimbali. Nipende sana kuomba ndugu jamaa na marafiki kuendelea kusubscribe na kulike na kucomment video zetu tunazokuwa tunatengeneza, ili tuweze kupata mawazo au ni vitu gani tunavyotakiwa kubadilisha, ni vitu gani tunatakiwa tuweke. Ninaomba sana muendelee kusubscribe chaneli yetu ya eLights Video Ads ili muweze kupata video mpya ambazo zinazokuwa zikitolewa mapema, uwe wa kwanza kuona na kuzipata. Usisahau kubonyeza kengele na usisahau kushare chaneli yetu pendwa kabisa ya eLights Video Ads. Utajifunza vitu vingi sana na utaendelea kujifunza mambo mengi sana kupitia chaneli yetu, na utaweza burudika na chaneli yetu. Pia vile vile tunawakaribisha sana kwa wale ambao watakuwa wanahitaji mafunzo au watakuwa wanahitaji matangazo ya video za kibiashara. Tunawakaribisha sana, chaneli yetu inadili na mambo kama hayo. Tunawakaribisha sana, mkaribie ili muweze kupata matangazo yenu yaliyo bora kabisa. Asanteni sana.